For Papa Biamushe free a chiche element, Mamuna, Aquabane, and Famre, NYANSAPO, Casam for you, NYANSAPO. Now I just saw a diamond baby. I will be a say, yes, son and Badrimpem. Some years sorry, NYANSAPO, Yano, Baby Pimu, Ewa Ahimbobuano, Mensia, Meche, the seed of the golden stew, Asante Mai, Ahine, Yahimfie, and Yababi Pina, and Naya Baya. Kwasidea Toso, Marco, or tree, it won't finish champing, you know, any of you, and no, and a yeba. Na ya be chef fanti sa wo si dede enwom kro ene edom agi trentwe na omudi mirika ene de abrofo no kra eyage Kwasidea na ba se de ene wo masi aboadem na won ma bemu nkokra wa mrante ne ade a na esenya asem ketwa e ma remfi se krobia refi ampasa chi kotokohene Asantehene Otumfuo Osei Tutu otoso mienu ye de ni edi ati akonwa so afi apema hankono edi okono enkono edi besi sa mienu Kwasidea toso maako ahanu eni sia ene neye ye hye sa afa no e wo menhia yeboboa no enti nyame ya adom ene betwam na ye se akafu apɛ ena ye bedi enti wadaroma ya ba ne se de kan ho na NYANSAPO ye nwuram na afi se de ne Kwasidea na mamre ne amane ebesi ato afa ya bebepa ho bia no ye nsane ne badwemba kwan so na ye mfa emam remfi se obe subscribe obe share no like na adwadwen nkyɛn so e de ato ase e de amame de ye abakwasem biara enne ye ne betwa so no so no ye bekwa ho asem na ye de Timachi na yenko enkure. For said ye de two monim no se ene eye Kwasidea to so maako nwotwe wo fi champim ye no ene aduonu emienu nemom efri afi apema hankono aduokono enkrono meche 1999 a Opemso Otumfuo Osei Tutu ebedi Asantehene akonwa ne de na ese wono nso de etoso wo anu ani nsiamu ena ene ye hye eho efeye enu nti ena yaba bepia ye ka chem ye wuramu dada Samre Sosha edom a etwehia ha enne no kamia kwese abrofo no Kwasidea ne yeba na sese abrofo no eye agensemu sade wo mosie kurukura krakra nenne won maba bebo ademu hanom no enya asem ketwa ne ne mpanfo bi di nkomo mo nsem mo kanyina nsa abrofo no so hu sade amamre ne amane esitie enu nti nenne yie won mo so asomu a won fri BBC Ajesara any media houses awodo fri amanone eba no musu ebetwa ede eko ewie same ya manugu so ameka se ya sa ohwa bon se Asantehene na trankonwa adehye abrempo ahene nananom ahene manom won mayi won muti nsafo ahene ene won mo keka ho a na emema kenkran wom di na chi a wom de ne bei na se opemso na samre wo benti samre so hwa edom ni nyina sori agina wom nam mo so ewo fie hanom a ye nyina ye twen Asantehene se obeba betena se na afedwumadi na ahya ase afei ena bema ayiniti ankakra woba enya asem ketwa so hwe agodifo ma enwom kro ne adoa anwom krokuo a wonom so twahie manom a enwuma wodo ena omode gine tata nti ye ha ye hwe se opemso beko na wakwa tenase ansana edom aba adehye abrempan faman hene ene wo mo fifiri mmea wodo aba no nyina no wo benya akwanya na wonom so akwa tia na se de bia ye kanu no okase ade yemamo ade toche o na waje se ade ntoyie enchia no ade toche o ade ntoyie eno ne Kwasidea ne nchia no afei ena opemso nkakra odidi mu a wo ko na wakwa akwaje na dwa ewo eho no
ne nansi okrowie no obrare nguma so pem so Otumfuo Osei Tutu wanya ababa begina konwa no awie ewo ho nene se wo hwe wo hena da bia se de osi efa no ho no ya ne se wasem wana se broni ewo ntade so we na fade na abre bia no ya na asante ahosuo no edimu akotene pa ena nso enye sonko ya hu sika kokko ana ye hu ahabam no ye hu tuntum wom ana ye hu kokko nso egum a ni nyina eye wo hene na fade na wode eba ye a wode aba betena se a kyese akoye anika ewo hapa so hwe ne nansoa ahene ma na afi ne nsa entia empati a ehyehye so efeye pa wo hene wababa begina konwa ewa hase arefo sambe se wo hwe afi na edoma eba ye no ahemfo amanhene nso abrebia no aya na temamufo no titi wo mba ne wo momfra monone no wo mom di kan na afi no wo no ababa chiachia ti wo no chiawia ansa na amanhene nom no ene wo mom keka ho no so aba samre ye hu se wo no so ahye ase na wo no echia kakra ewo ho no a eno so enye asempetwa yeda so a ye wo menhia ahemfie pe eho nenne Kwasidea etoso nwotwemfi champion mienu ene aduonu emienu ekoso ne momopnso de yetoso ahanu eni ensian eno ana eguso ayehwe yeda so a ye wo menhia ahemfie pe eho nenne Kwasidea etoso nwotwemfi champion mienu ene aduonu emienu ekoso ne momopnso de yetoso ahanu eni ensian eno ana eguso ayehwe
tia to prebenyane enwoni achire mewrano no nana sayo dia bensa na mefrano Asante te bamma so na mefrano Asante de ma propria penisano Semente te pe apelenti tia so Asante na sesi adom Etia wa me ku sampe do sante ile bema nana bemo ay nana Ashanti say one nation. Wasi boy. So boflapa. O say tu bedi akunta hera. Edi tu amantamfia. Osi misi say one nation. Eje utu asua so otu omo. No say tu dim no oba. Wono edimbo, adembo, adankanwe abo. Afero kompeti. O say tu ye tu ampintu so utim. Okupe je tu ahima. Utim no kwatu dudu. Wono no anka du jani Ankadi Jonya Mofrani Penny Kwasidea Tunia, and was here to Dasia Bufupano, Otumfuo, I would have been Franco, a tripping Academia Godo, was here to put your Franco and go on talk, nana. What to a Franco and get a champ and Abibirem. Say, I can't tell me. Mamma say, I can take it and tell me why we some answer for you, or some answer for you. A job maybe I know 1 million for no sorry. It's mother to you know number be I is it's mother to you know number be I is it's mother to yeah. Baby, what's that 2 years ago? Baby, what could I never fly by? What could be so more? Okumwa makodewa okuma manse bele meyana okuma makati ya nwanwa boza tunkunu no wonsu mafo okuma jenti mansa okuma tabisu mafo okuma zagudi fenya wakafo mapenyini mo fredi obi me kuzu nkuno no basuma behnya nwasi nyumunya nwa wululunya okumkro kwani kraka ni wofasi ya pipimu okumbo ni mankata okumbo ni tente ko What is that? Where do you feel? What could better to what for us? What could the Marquis? What could the Jabrino? Fidel, was done on every day of follow. Was the poem as a general movement? This was there to have 3 years. This was something to let there to have it know. What my cook to some more said you. What made the fiada? 84 feet, and to the Jamaquata. I mean, the crusade Alabama. The crusade of Musenio. Mother Fellow de Bonane. Coconia, Yacopo, and Quinjao. And you say to them. As one of the Messasua, when they play the same crowd war, what could I make in crack? Who got your bempa? But as a Mary, you never to a family of Fra. What could put a quadrant for? And Timmy Jackie. One Sunday man and tobacco when he says, how could suffer by your 4? What could my dog? What could my dog? I'm all dancer. How could one wretched? I want one joke. What you do, I made to a conference. What for SC out of a time I work on truth and so say, but there's one with 3 words to say. Dr. Amegache Nebusia and in the manner of adan for Neni.
Dr. Megache Nana George Okaye Ebusiano meda wonyina enim na yese yede aseda kese bema ne bibia uyemaye u support na ye best stress ene invitation a wode maya yede abaha yede wabedi ade eno na ye begina so say afia ebeba afia ebekono yebe amegache ebusua eni asantima ebusuano ebeye annual pilgrimage wadaroma say bibia afi yebeba na yenu wabidie ade eti yedawase na Asantehene yedawase amegache ebusua dawase Omiempre Supreme Court ordene nuanu Yampri wanume Yampri Supreme Court Judge ndini nuanu challenge na afisene ena onwale foundation awati ya odimatu ano eyese epepe emani member Iowa Junior High School wa Asantehene 60 districts na yaye competition o making kind brofo any twi na ye no I could enum omo ye emudi echi enum no ye do ba park isunra ipo dwa kese e na afro group park na sponsors omo boy any na nanu so omo boy fiasi trade kunsu any wa kana omi akabo mu na ede maiwa enum edi kan eba no so ba bekin kan ebo mu now afisen no na emani na bema ba ku bema no di kan no olugina bi George o protocol isi ama scholarship na fidie emani bu fa omoso meme ni yama enti di kan eni tafu pankro ba yo ujina bu na na to asen so why na o mo aka no so university koti eni oboase enti omba se eni o na Otumfuo ba bidia de na se no si apo ambaso no omba ba bi shira o ba bejo omba ba beje ni shira ometimi akoyenim ene kinkan no ene adesua no a watie wone the foundation no amma wo mo so abeye nipakese de abopo asantimai ene kana mai ye baya ne ba bidia de awofo ne teacher for mbo a wonso nyina so na e ka omo no nai ono ne di kan be mai ema onya scholarship a de no eco Premier College ende wafa na so ne bidia de adaroma afidi enso omusan ye ifiade twemu ya adaroma Heneba na afi ya sehene na Atedehene na Atuasehene na Akunahene omina kote echi ebo ama bibia ye kama afidie omuye no koka nipa num na jese akoye manko afra se de mema na ebo omumode na afidie ema na bo omumode pa yiwie bibia no na onane bawe tafo pankro no adaroma hono ku school ono di nkunim no na enne udiada teacher for ene mpanimfo a chiro made etiti wo mo ne wo mawfo ina o mse wo ntimi ntia o nyina ka bo no aka na nan mo do me no ba bidia de no mo yin kole ya chiro adaroma wa chira wo mu se be ya mo so da chi bitimi ayetose so ayeda so a ye wo mensia ahemfie pe e ho nenne Kwasidea etoso nwotwe mfinhyia mpemienu ene aduonu emienu ekoso ne momopnso de etoso ahanu eni ensian eno ana yeguso ayehwe midi Majesty eye abusua pani onsu eduom yema munyina mmo ene hwa a wogyen ahenewa
ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the papa ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya